Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. Dang hau benai balala, kata hak kat sau terek unai weng arja kat pra. Ke company Northeastern Electric Power Corporation, kalapnya ya ke jinya kop dro na kabanta ki khana skol, ya ke balatem kom ke National Painting Competition 2018. Kom balabtha da ke Bureau of Energy Efficiency New Delhi, jongkatnat Ministry of Power jong ke sarkar kami. Dai hakni ke por balami ke jing ujor na ki katto katne ki kmi ki kpa. Halor karu company ya ke ni ke jeko. Kebaning kong kalong baki no penya kilapen kala hakdang ya ki phang pedeng jong ke jing yakop kata hakapor baki no yakop kilarung sepo kamera. Kabolong khongpong na ki phang pedeng balabo hasua ki baladap penbana lupa. Halor kene ki kimi ki kpa kilapan jing pensai na kino penya ki badai kinong tre jong ganip ko Shillong. Haka jing pensai jong ki lakubor baki lapan kala yakimat jong ke jing yakop Henry ki khremle ai pat jo halor kene. Kumta kinong ujor kilapha da kajing ujor shadow uskatri jong ka Bureau of Energy Efficiency New Delhi haka arpnyo trek unai weng arja khatpra hadien kane kinong ujor kila bodien bat yakran lengba ka telefon Henry amsham ladon kanu ka jing simkhia halor kane wat nakalyang jong ka Bureau of Energy Efficiency kumta ki kimi pa jong kitu ki khna skol ki baklam yo ala banyakhon ya ka national level konthop yo Dr. Mark Nong Maitham kila penpau ke jing ngorem halor ke jing ngap menti jong kinong punya ya kani ke jing ko bat ngoben yauru baki waipat ki balayo bane yashimenta kaban salong haka khat saw trek mentau no pra aja kat pra kini kinong ujor kila kenoru balese kani ke jing penkala kimat haka khlep mat ke bakado kapau bakadan ke jing le silyang ya kadaw ke batang kituhi ki bale kila ban batai.